الزلف لون ثغ كان دي بوضيون وسليم يسوهمن إميديكا سي فرنسا تموثن تكذوث ذاكن مس فرحات مهني سلواي نموسون وفريني من تموث قبيليث نقال لا غادي لي ذين فكير نغميس نوسع الحد سين دي ثوفر دي ثيلي زغير سينيوز تيلي يسال نحبس ناغ اون شين دانفورماسيون كونتينيو يكتوسنن يتبعن يون ويراون بولوري اشكون اقارون نال مضبرين نسام زوارون ديانيك بولوري ذي ونكني بف تدريم صنعنا اندستريال اكس الحين اتصن ايميدياثن لي ميديا هي الحوا ولا تصل السكين ضد الزطان نتمتسي كندا عني ذكي غير ميسني شبان ماغرب انتيليجونس ولا دي ثيلي زغيوين دي الماروك هكاكي لدغا عندها كانت كيكي سبا في الحساب السن داكن ايمانويل ماكرون سلوين فرنسا ستيماديس يكساولن يانيك بولوري ايوا كان اسينيا اسيني الدولة خرا تحفظ الثورة دي ثيليز غينيك سينيوز تدي ولدي كيني قال ديفران اكد فرحات مهني السلواي ان الماكان بعض هي تصكي كي يدي كان يسبوين روح البعيد وهم سكين لدغا ماغرب انتيليجونس يدي نان ذا كان سبا ذا سلواي الجزائر عبد المجيد تبون يفكان الله يكسولن ايمانويل ماكرون السنية ذو الاخرى اتحبسم دي فرنسا ثذي وين ثاكيا اكد مس فرحات مهني نعمولاش يخمس شونتاج و تيرزا ني قال دينينا الجزائر ثمن بوسني كي تسدون نغلف ثمن زوز فرنسا اليزابيث بورن نعمولاش ود تسيلي هذا شكي جان تبون يانا ذي الحرص ايمانويل ماكرون ايوكني هذه يسحبس ثادي ويني ثاكي تمزوغ ذيك مزروين فرنسا فرنسا لدغا مانويل ماكرون يتسكن كي تمسيرين تبذوث لدغا ولا تد شالتيكال اك ما يتوصي فلاديمير بوتين يوكني يتحبس اش كيخدم هكاكي وكن هذي راسين ثوغ ذي ثموثيس إيه عند جارتو كنت جارة تسلم دوليم شت كان كي كنت فيديو تيجي الحون قسطنت متسير غاف فرحت مس فرحت مني ميجي روح ذي نادي انا ذي سقسير ذا شو نسبان جان تيلي صغير سينيوز وتعدى انا ثاذي ويني ثاكية ولي تسيدم في ديلا أمسلاي يجارس ديون يار إمضبرن تيلي صغير كي Hein? Ah non, j'ai le droit de rien dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez dit que ce que vous avez... Je sais pas comment vous débrouillé, je sais pas. Vous avez une idée sur la capacité de mouvement? Chez l'Élysée, l'Algérie a dû intervenir auprès de l'Élysée. Moi, je l'ai annoncé depuis une semaine. La direction est au courant depuis une semaine. Pendant le discours? Oui, bien sûr, ben, évidemment. Je crois bien que je sommes fous dans une mer de noir. Je sais pas comment on va... Je te tiens au courant. Je dis là, disons. Je ne connais pas les patients, je ne sais pas. Donc j'attends que le présentateur s'arrange. J'y retourne. Il faut regarder pendant les 20 minutes. Hein? Il faut prenez 20 minutes, là, il faudra me venir. Oui, bah, en plus. Je suis vraiment, mais c'est invraisemblable. L'explication est là-bas, je pense. Je suis vraiment, mais c'est invraisemblable. La première fois que j'arrive. Mais cela dit, ton explication est là-bas. Je pense qu'il y a dû avoir une pression d'Alger. C'est sûr. Enfin, quand même, toute la chaîne accepte de reculer. Alger sur l'Élysée sur le Canada. Bon, je dirais que nous parlerons une autre fois. Je vous promets de parler une autre fois d'Alger.